Kia ora, ko Walton Walker taku ingoa. Ko hiki rangi te maunga, ko waiapu te awa, ko Ngāti Prau te iwi. Ai, tika ana ko au te hea mano o te Tarati nei. Engari me ki ko te take, ko tuku pāpa hoki tētahi o ngā hoia i tai atu i roto o Kamupene-si i te wā o te pakanga tuarua. Hea ke te nei ki ngā painga o tēnei whare, ke mōhio ai tātou ngā tamariki, ngā mokopuna, ki o rātou nei mahi. I roto i tēnei whare, aua kupu rā, ko te price of citizenship, nā te kraua nei, apirana tonu tērā i tuhia. E pātaiti ana a ia i aua kupu i te mutunga o te pakanga tuarua. E hea te taki i kōrero pērai ai, i te mea ko tahi rautau ki muri, ko haina kētia te treaty. Engari, he iwi rereke pē, te iwi Māori ki te iwi Pāke i te mea kaere te tino orite te whakaro. Ke tai tonu pē ki taua wā, tērā pē ka tai tonu te ki he iwi kotahi. Me tērā pē ka no ke tai atu ki taua āhuatanga. Māori Batallion march to victory. Māori Batallion staunch and true. Things like written record, like any other civilization, the legacy of what they did survives because of what they left behind, certainly in the written form. So the important thing though is that we all have an obligation to be witnesses of our time. So that means write down what you witness because it will inform people of your own, of your whānau, let alone your hapu, your marae, your iwi, and because it may be the only record that will be left behind. So it's important that you start gathering. Your lifetime is measured quickly by years, and you know, certainly I'm in the twilight of those years, and so you're always looking around for people to continue the task. I te mea hoki pērā tonu taku kite, I oku mahi kato I tēnei wā, ko wai kei muri nei, hei whai atu, hei whakakiki ngā tūru nei. E hika nai nei, kaere ke he tangata kei muri, hei tiro ko tātou tonu kei mua tonu I te paipai nei. E pērana taku titiro I ngā wā kato, ko wai kei hei whakaki te paipai, wai hei whakaki ngā tūranga nei.